Buenas amigos imaynalla walellachu manachu. Siga kay llakillikunapi kasanchis. Y ashka runa tapuan, ashka amigos tapuanku niwanku hinata Dios yachanchu kay unquymanta manachu yachan. Buenas amigo. Chayta parlarinanchikpa kunan invitarisayki kay San Mateo hatun t'aqaynin 8, huch'uy t'aqaynin 23, 27 kama. Chaypi hinata parlariwanchis. Y niwanchis hinata. Jesús haqay barcuma luqsisqa. Discípulos ninta qhipanta luqsisanku. Chantataq uhatun wayra hamusqa. Maypichus kaymanta haqaymanta chay barcuta apayachasqa. Maypichus chay discípulos nin manchay manchikuywan kasaranku y Jesusta puñusarqa. Entonces discípulos nin ngaparinku ninku hinata Jesús salvawayku yakuma ormayo sanchilla Jesús salvawayku. Entonces Jesús sayarisqa nisqa hinata imaraykuta haqankuna manchikunkichis mana creynikichis hatun ahinata niytawanta payqa nisqa sayay wayra sayay wayrata sayasqa. Chantataq discípulos nin qhawanarikusanku nisqanku hinata imayuqtaq kay runari wayraspis kasunqa. Munasqa amigo, noqa nikima Jesús yacharqachu de que haqay tuta chay kay orillamanta orillama pasasaranku barcupi yacharqachu Jesús hatun wayra hamunanta. Claro, munasqa amigo, yacharqa Jesús. Entonces imaraykutaq discípulos ninta haku kaymanta haqayma pasana nin. Ñawpaq diaslla Jesús parlasqa paypi creyenamanta, paypi confianamanta, paymanta hap'ikunamanta. Kunanqa chay tutaqa chamusqa discípulos nin creeyta paypi yachananku karqa. Uyarispalla paykunaqa creesaranku, pero kunanqa chay yaku chawpipi, chay wañuy chawpipi paykunaqa Jesuspi creyenanku karqa. Chantata Jesusqa nin hinata imaraykuta manchikunkichis mana fenikichis hatun. Munasqa amigo noqa tapurisayki kunan kawsasanchik unquy chawpipi. Manachu creyeniki hatun manchikusankichu, manachu manchikusanki. Munasqa amigo, manchikunchik chayqa, manchay manchikuywan kawsanchik chayqa mana Jesuspi creyesanchikchu. Munasqa amigo, watijmanta nisayki. Pichus chay Jesús wayrata nirqa sayay wayra, wayrata sayarqa, chay Jesuspi creyenchis, chay Jesuspi confianchis. Munasqa amigo, kunan dia q'ala confianzaykita payma churay. Ama dudaychu, hatun kachun creyniki paypi y kusisqataq kawsanki, kusisqataq tiyakunki. Kay unquypis tukuyta hap'ichun, pitapis hap'ichun, pero qanqa confiay Diospi. Ashka amigos son parlani pichus kay unquyniyuq kasankuña y paykunata hina niriwanku. Astawan mikhurina frutas, verduras, yahnallatataq Diospi creyena orakuna ahinata vencesun kay unquyta ahina niriwanku. Munasqa amigo, chay Jesuspi crey, chay Jesús kay mundota controlasan, paypaq makisninpi kay mundo entero. A veces runaqa tukuymanchik kapuwaptinchikqa mana siluq hawanchischu. A veces unquyllaña siluq hawachiwanchis. Tukuymayqa tenga ñawpaqllata hawarinki, ñawpaqllata hawarinki. Pero unquy kawsaynikima chamutenqa sin siluq hawarinchis. Munasqa amigo, kunan siluta hawana, kunan Dios manta mañakuna. Dios kay mundota controlasan, Dios yachan kay unquymanta, Dios yachan hasta mayk'ajkamachu kay unquy kananta, chaytapis yachan. Tukuymata yachan Dios, pero munasqa amigo, paymanta hap'ikuy, paypi confiay. Hatun kachun creyeniki, munasqa amigo, tata Dios pa bendicionen, qanwan kachu.